Mutukano wa ikundi itiganite cia gutetera iboto cia ciana na makiria mutugo-ini wa kuruithia airetu na wa wobi wa ndawa airetu mari anini mugite ati gikiro kia airetu aria mararuithio kaunti-ini ya Kajiado ni wikurukite kuma gikiro kia 78 bari 100 nginya 63 bari 100. Tumepunguza hiyo sasa, hatuko 78, tumekuja mbele kidogo like 63. Kwa hivyo tunaendelea vizuri, na hapa Kajiado naona kama tuko 15% kwa mambo na ukeketaji. Ona gukiri uguo ikundi ici ciugite ni kurabatara kuongererwo mitaratara ya kubukia mutugo wa kuruithia airetu kaimana amucie koici no iratabanio na ngungo. Tumegundua ya kwamba kuna a lot of emerging issues wakati ambapo tunaangalia issue ya FGM. Kuna issues ambazo zinajitokeza ambazo wakati tukitengeneza sheria hatuku anticipate. So tunaomba kwamba tunapoendelea ku-review tunapendekeza mikakati tofauti ya kuhakikisha kwamba vita hivi vimepungua. Muritie rubonge rwa ucirithania gutasukiria aria maranyitwo na mabitia ma kurithia airetu na kubithia airetu anini nda matungagio ibera inene niguo matuike kionereria kuri aria angi. Lakini pia tunaona kesi zinachukua muda. Ile community wakiona kesi imeenda haijakuwa successful wanapata nguvu kidogo. Kuna cases mingi zimekuwa rampant kwa sababu ya machifu, na machifu wako huko, sisi tunapigiwa masimu kama CSOs ama organization, lakini chief afanyi kazi yake. Ibida-ini riu atongoria ni moritio gukora mubari-ini wa mbere kuburana na undu uyu makiendo mabuthire binya wa wabici iria marugamirigirira. Wabunge ama wa MCA wenye wako wapya katika maofisi, tunataka kuwaona wakijitokeza na kutusaidia katika hii safari ya kukomesha ukeketaji. Ibida-ini riu atongoria ni moritio gukora mubari-ini wa mbere kuburana na undu uyu makiendo mabuthire binya wa wabici iria marugamagirira. Ngiribotera Inoro TV, Njetago Masi, Wadia wa Muriithi.